The event was looking at some of the critical discussions and debates on how do we make our indigenous African languages to be part of the digital platforms, especially the Wikipedia platform. Vandag se bymekaarkoms met die paneelbespreking en daarna met die werkswinkel was ongelooflik waardevol, nie net om weer netwerke te versterk met medewerkers en kollaborasies so aan te moedig nie, maar ook om 'n bietjie nuwe vaardighede te leer. Daar is soveel van Wikipedia en hoe Wikipedia opgestel word wat ek nie voorheen geweet het nie, en dit was regtig vir my waardevol om dit te leer. We promote the accessibility of knowledge. Basically also the generation of knowledge across the board and across languages. And this is a platform where people can come into it, write an article on any issue, but in a neutral point. Umsebenzi owenziwa yiSWIP uyancomeka kakhulu. Ngicabanga ukuthi okuningi umuntu akufundile namhlanje ukubaluleka kokugcina izilimi zethu. Njengoba ngomZulu nje kubalulekile ukuthi isiZulu singafi. Ek dink as die gemeenskappe agter ons Suid-Afrikaanse tale regtig ook begin opgewonde raak oor hierdie projek en begin deelneem aan die projek, gaan ons iets groots vir ons Suid-Afrikaanse tale doen, wat natuurlik op soveel vlakke gebruik kan word. Nie net om ons tale te preserveer en die kulture agter daardie tale ook te beskerm nie, maar ook om tegnologiese bevorderings te kan maak, om masjienvertaling en soek engines in al ons Suid-Afrikaanse tale te kan aanbied. My biggest take for today's conference or convention was the WorkNet and Wikipedia. We have got a lot of translation that we do, and this was another giant step for us to say, let's take a translation in another format and into another level. This debate has to be continuing, to be exploring some of the opportunities that are brought by technology and how then technology is used to assist humanity and develop it more into other levels. And our people should not be left behind in terms of these technological platforms.